Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. UMLA jong ke Maulai constituency uba proses di saukme haka arpau terik urisau arjar arpau ulah hier syakasnong Maulai mauyong Japung ban ai jingyerap deki marbam shiki arpu artli ki long ying ki basyong set kut yalade hapo ying nakadaw ka jing yikendo jong ki bat ki bangat haka jingpang covid khat kendai haswa ba UMLA un IT yikini ki marbam shiki bor penya jong ke dorbar snong Lapan long shwa ye ka jingyelang ka balengkot hapalau ying jong ka kong W lulu dong nong neng B hapo ka jing penya jong uskretri ka shnong mauyong Japung uba H Masar harengkat ka jingyedan lang jong urang ba shnong uba Anthony Karkongor kirang ba dong bat kilong keme nakalyang jong ka dorbar shnong mauyong Japung ru kala ai kublay ya UMLA ubala ai ka jingyerap hakum kani kapor bakine kilong ying ki yakendo jing Sarkar belum mata kong ba ngilai rap kartu nyu benai sedang no banyak no dan ledi kata kadika kubon nak yang sarkar sik pai ba jong jelam me khalian ngilai rap ipi nyu benai subhai rap lem subhai rap no dan lejong la kadai bang tes la kadai ki marba mati la kadai ginu subhai rap no lejong ye ngisung ko kabot baka sarkar ada kabyang kabit kapisatin ka kamu kala lang yai beteng de ka sarkar ro gusto iba kala sungko baka sarkar ka don mahaka kim khat di kala penya da koi pede kan penya tahap deng jo kata ngin hap sungu sarkar na ko sarkar publish bune haka saw kasian haka jingjar kan sitom haka jingkhandam jong India jingkhandam jong ka Mekhalia Terak ni hap sungu sarkar. Ngin di balong ki priu ki basungu hap sungu baka sarkar haki nyau benai kalerap. Lakade khau, lakade minta ka testing, lakade bisong quarantine, lakade positif, lakade itu ki bawan na syabar, ki ba pulis syabar, batre syabar. Ni nak benta gitu kebetulan hak benta jong dari India, mandi syau dekat train Lesau de kali ni gidan gi benta wat ka plane so ka kala persyak ti menta pade kala dei ke benta jong unom hikmat bat kasnong asawon kentu kalong na kaneng kasnong ador basnong jong ador basnong muyom cepo bat wi dor basnong kidon po jong ka Maulai constituency kali ke por na kaliang jong dor basnong ka nga ban pek ya kitu ki badan ki bayo yang nyang Jepang COVID-19 ada sebentar jong kajing kerpat jonga skobha pentimlem ya baro ki labu kirang badong handul tuli je kitong kirang badong subha pentip di robak snong robak snong pentip yanga bangin ni persyang ban pei ban kbit na ka benta ka jinun kam jing pai ba di baro kata hi masenja robak snong la pentip ka show video la pengkrek je jinun kam baro dan mentah pada kam don syu kalau buat jenis nak ke bentajong nak ke bentah kim syong quarantine bat khamtam nak ke bentajong kudu besok itu hak bedai bat ka begitu ki ba jenjar ke sistem kade ke bentah jini banjarap kidon ki bentah ki ong idon kam jerap kidon pada ki bentah ki ong ngimdon kam jerap kata kam pia kata kasyong pada kadong hak itu gudon kam ni ke jerap di kono hikmat hi ngaso komen beliau penyerap dia ban ai beliau lepha le miat ngam ta ki pai ba jo konstituensi hi ro ko wei ingin ngan ndang tristom nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang kap dei jong ki pai ba jo ka mulai konstituensi hi ro ko wei barong ngi su thu ba kani ka kham ko belum mentah ni yang Jepang ni COVID-19 kani ka pandemik bangimat mentah kalau buat jenis haduk kata-kata ki badok besok kala jenjar baru spa la jenjar ki big industries kala jenjar ki factory ki try je factory jenjar baru la jenjar dot hang ni menta ka jenjar khamtam badok besok buat try mestep bro isni bam jenmit kata kade kepala jenjar haduk kata
Barka bakham jinja susu kalong ba kidon sa gibriyo jungi gibatray Shabar. Dan buon gibriyo jungi gibatray siya po Mumbai. Gibatray siya Bangalore. Delhi. Bar kuwi bentar India gibatray gibriyo jungi gibatray siya tay. Kidon ro gibadai ki air hostess. Air hostess kidon. Batray company kidon. Kidon lakajong gibriyo jungi gibatray halakajong ikam. Mentah gibriyo jungi mas na Shabar baro lawan na Shillong lawan na Mekhlian. Kidon hang mi mentah. Kajing mentah kumnu ban thau kam thau jam na kabata kitu ki bawan na Shabar waras kata ki tre Shabar. Mentah kilawan si apo kastit kumnu kam menthau kam. To ka sarkar ka persyang hai bobre ka persyang menthau kam. Hindrei ka jingkentu na kaliang jonga ya baro ki pajba. Laki di badabar laki di bada apo hang ni apo jong apo ka jela jungi ngobha na kaliang jungi. Kani ka di kapor pangin longno ki entrepreneur ki businessman ki batray la ka jong ka kam ka jam. Kadi kapor pangin long ki entrepreneur man sedang la ka jong ka kam ka jam. Matangi so kemen. Hakani ka klam ka bangimat ngi mata. I gibriu jungi kira khamnang banle business. Kidon ki bapli ya kidukan jur. Kidon ki bapli kidukan di Doha. Kidon ki bapli kidukan di Dosiar. Kidon lak badi jan lak jong kelas sedang mata kalau banle business lai jong. Kata gibriu jungi kelas sedang banle lak jong kam. Parngina I kalau hak interview here. Bakidon ki samla jungi ru. Rosh kata kita ida koi kam. Mentah nak kalian joki kelas sedang ya ke bandri siar. Kelas sedang ya mana kalian joki ke long bandri jingri. Pi ka badon kam ha ngeli gesi ke metan. Nak kalian jingin hak ban persyang ke kam kajam. Kaban nak kalian jingi ngi horkit hordam ngimdei bandek ran ke kam. Kakam lejong kadi ke kam ke bahab hatam. Ngidi benlong ngidi benlong kinong thau kam. Ginong thau kam kita ki job creator ginong thau kam ki job sike basuat kam ngidi bendong ki beriu kam mong thau kam khanang ban ai kam me ki we ngi so ka so won kentu ye ki samla jongi ban nak liang jongi kala de ka por ba ngin hak ban bangin persyang la ka jong kam ka jam kade ka basisya kumbolo mata hangni hapo mekhria jongi hasilong jongi lani mata hamulai jongi Ngiso ka ben kita babuon ki samla ka mi smat ban sele jong ikam jam. Kani ka bidon kam ha. Bangin seng le jong ikam na maraba seng la ka jong kam ka jam kata ka we ka no kan ka jingyo ka jong ki ka no habit kambiang. Bon ki long kme ki batray belas ni. Bon ki long kme ki batray kenta. Do bon ki long kme ki bade hala jong ikam. Hai long batray yeng tresem. Manta ki mi kam syu. Hapo yo menta kiba khambon kene kinong song madan kajing bon nong song madan kadau bagi bon ki try kimbo syu ya kinong try ying namar mbon jimi syu kakam kanuna kiba try kam office lai sin sitio kiba try wi kam mdon syu kajing mi kabata basa na lajoki hapat khat kalong bahaban try hidul jong dengan I hayo ko molong mata kaya bon bagi bon ki beriu jongi ki basteng lai jong ibadi kwai dong hang tu ibadi sya basura ang tu ibadi jan hang tu lai jong benda kalian joki kani ka don kam hadu kata benda kalian jongin sedang na kam jong baka jingker pat na kalian jonga kai berdon kam mata kabadon kam mata ngin kersian kalong ya ki beriu jongi kinau song snong jong yom jepung kidukan gilabun borok kidukan ayo lut apa muyong jadi berit de bakrau ajingker pat gino song snong jong kamuyom jepung sobha ban thin nasnong lakadi lakadi ki jan nasnong lakadi ki juti nasnong lakadi mata kado masin nasnong lakadi dos air nasnong lakadi dos nyang nasnong borok nasnong mri ben ong na kaliang jingi kham yo kham tat ka dor nang kham na yo kham tat na dor na wi benta jong silong na molai kata ka dumlong namuyong hap kersian pernah namuyong hi ka banon kam ni singi kalong kyong hap bangin kersian kalong i gibril rojong boro namuyong nang ni
Kisnong kitau mulai na para lai jong kisnong kitau. Hoi ki hap thit na pamajan na po yo. Na yo pada kisnong kitau baru angin hap long lokal. Ngin hap Kristian ni kibri lojong haka bedai baga business kalong hak ni kisngi mata yo hak ni kisngi hap Kristian dan lejong. Kanu kamar ka ban nakali ang jungi yo apo snong. Dan kam bagi Kristian yang ta. Dah apo snong hani apo mo yom Jepung. Kidan mata kidan pung dok ha. Ka ban nakali ang jongki na ban nakali jongki kalong supply dok ha. Kumutang dan mangkam Kristian. Laki di hak kanu ka benta. Kanu ka benta ngidan kam man Kristian. Pak masuk komen hak ni sngi mata ka bon kibri jongi. Kelas dang biang se garep karyang. Kita rap kadai kawai hat kau rap karyang kadai kawai kepada Kristian nak beta jong kejela bro kawai benda mata jong kejela lagi yang sem jengi kita kam mat hak ni sngi mata kabun ujur wana sabar bagi so komen to kibriu jengi ki bona bar ki batre sabar mata kita ki rap laryang kita rap bagi so komen wala kejiki so pemnu apa sedang ni kejing karep karyang dah le kejiki ang so komen baling so komen kadau kalong bangitre kam lajong kam tam Pisung ujur bahan ni sengi mentam dia ujur Malaysia. Ujur lah kamera barok ki kuat lokal. Lagi amu ujur bami na po asnong pa thau lajong. Lagi asnong ki thau jongi ukhamha ukhambiang ukhambang na mabalik ai dawai. Kata ka de gawe. Tingis ko ban kentu na kaliang jo kam nikmat. Kade ka por ban nakaliang jongi ka ban jongi ka long main sedang laki jong kam kejam. Hak jo ka poru hapo asnong pa thau. Lakan kani yang ni mensyua. Kinu ki projek ka po asnong. Lakadi siang surok, lakadi siang surok ru, lakadi ke puldi, lakadi kan juga angin keren ke puldi bahkan ai ke kinong train na po asnong. Lakadi bisna yeng mata po asnong po kau. Kejingker pat na kalian juga, yang itu bisna yeng so bahaban ai, yaki babun ke mesin na po asnong. Lakadi bisna kibasna kero, lakadi bisna jingking, lakadi kanu mata kanu hap ye Kristian.